Hey, I say you're a mentias. Kwame Enra wote na na do ma hene. Bruno Regional House of Chiefs President wote ye. Osi oman ya team Bank of Ghana kura tumi aye adwuma aboka. Obu na konta 2022 de ba abonten no. Waboka 60 billion. Na yenyanka no wie ya wo se me san kwa akosi dan. Wo ya wo se me independent. Wo ya independent ma hwan nom. Enra me tie na na do ma hene na wo se agume. I'll try and get the audio. No matter what tie. Me tie na do ma hene na wo se agume. Hey. Ya noa ne say na me no kra sam ne say ya sorry o dia join your life on Facebook Sompa 98.9 join your life on Facebook Sompa 98.9 FM na Kwame me wona na yi no wa ha no mo ma me mo ma tiefo ntibi me wona na voice ne wa ha na me mo ma ya tiefo ntibi Kwame ya hometesem ohu bedwiriu ebe ya onwanwa obisa ho se ye na yesi ye ni sika na na se ye na ye wo sika no wotinsam na awose kura agu Kwame 3 billion serious o Kwame $3 billion ya kwaji bre ya bre and sana first tranche oba second one cry ya bonfire so be do beba na mpaebo na ye guzu a ye hwesa aba na benya na obetimi ade aboye nyina ye hobra ade bi aba Ghana no kroni o ya rewo njina Bank of Ghana ye ni se isika kra nyina no wono hwa so de mai oya be independent ade bia ni wo Ghana for abonofo ka ho we independent we Ghana on chare be ya kwa ho hwiahiem ye kwaji sika IMF $3 billion sa $3 billion ya kwaji bre ya bre and sana first tranche oba second one cry ya bonfire so be do beba na mpaebo na ye guzu a ye hwesa aba na benya na obetimi ade aboye nyina ye hobra ade bi aba Ghana no kroni o ya rewo njina Bank of Ghana ye ni se isika kra nyina no wono hwa so de mai oya be independent ade bia ni wo Ghana for abonofo ka ho we independent ne ma wane ni abonofo ne Ghana for no ya de mai Bank of Ghana ya te ya baba ya de ba boka 60 billion Ghana no ya no tin ko boka 60 billion ati ba ko na mpie mienu asem de odene na ye gusu ye yesa asem no yanka nwie ya te ya Bank of Ghana Bosiana ya kobo na IMF no uche mudum yenu a Bank of Ghana ngwa no odi mu 250 million odi ba ko okosi dani abenini na jese be nse bi asinti ni e be pa ne be yo me de mentiase nananum no preni ye mentiase 250 million say ye de bro ayi Regional House of Chiefs and regions wo Ghana say ye de $10 million a bra Regional Minister so here Sapa boya ho bra nti nka we ba je bibi mai e ma ne nka the other regions ni then the Bank of Ghana ono ngwa ultimate no sa me si dane a efisa na no krani ade we dia minim maka sabampa ho asama nka ene da me den wo bibi kura no be buku aka mba buku na ba hu say ya ni abre aboa ne ka ni bra $250 million say ya de ye sabi o mranti abebe ko school ba na be nya adwuma nyo ya de sai sika no to us anya papem ni empa nya bibi maba entimi nya bibi kase emma be emma mfaso ama emma ne bia enko fie bim bia enko domase bia enko sunyane bia enko brekum bia enko na ekeka ho amre entimi mbo ye basre man panyini Bank of Ghana onya independent sa onfra be na on be ntena kokoam na be maka bibi papa bi enkyere na sa asam ne de ya bonjo so Kwame we de wasumwa o abusia wodi achi e wo Facebook so abehwe ade Kwame we de wasumwa dia na piesie na akasa wo yawmu edru ba bi na se yanya mpanifo te se na nado ma hene mo ma nka bi ama o man no a ase ne ma se de asi kono Kwame minim se sakasaka honhuma siga na kura minim ampa o metumi twene ho a bisa mo ho se the spirit of sakasaka asi wo my Ghana mu ana because obi a wote akire no asem obeka obedru pe na ade na tene Kwame obi anka nkyema no pai se me yetrofo Ghana fo gidi a yenya ye wo his excellency na nado dankwa kufu adumu no na ye 98%. 2% pe na ncheda nyoma mpanini because na agina di so ye sebi o na nanu animu a no nonsense man sebi wo mfa nkwase asem mfa na fichire no health na wokọ Mr. No Nonsense Man.
ene nei sebi o obi afa sika gu ni demu a ye hwehwe mu sebi Mr. No Nonsense Man ye say a free 2017 baba 2019 9.6 billion Ghana cedis ayira amem ya hwere say sika no because of corruption sebi Mr. No Nonsense Man papa adede na asie papa sebi binu mo shafa wana ena yewura pa ye wop vim woni mu nsansem we nyina sisi wo yewura bre so a ebinu tete hokwayi kwame emsa eye drum pempen so say declare national fasting and prayers because eye wanwa kwame eye wanwa o anashanto mmia mompa ye say de Ghana ekona asem ni mu orem kwame se waka kire se medie se wo se wa wi ata so se wo ba bepe wo man no abone kro no a ene unya o disa one bia wo private sector kwame wonkai ebia wonkai a medie mekai his excellency ka kire Ghana for say wo de ati a wo to o mayi mu se nyame ya adom mu wo maban mu na wo no ani suade hunu na obota nyina ne se wo de obebo o man ne kro no a unya onapo ene yi se bia wo private sector private sector ne de wo betumi abokro no dodo bia wo pe na me maban mu pa de entumi nsida ena his excellency aban mu ena ya transfer sika 52.5 billion Ghana cedis na ye nim account kura sika no ekogu mu ye ansi ye kura o kwame udi Facebook form fanto so na hwe asem we his excellency na nado dan kwakufo ado ka kire Ghana for say wo na ban mu dia wo ye sonfo wo na ban mu a ensi so wo benya oman ni sika afa nti kwame bisa me ho say me ya den na ma jisika free accountant Mr. Ofori ho na ma transfer na fe ade chiwe bisa me aran man no sika na me ka sa transfer no wo transfer ma hwan ne o manager me to me transfer mu 100 Ghana cedis okay nti 100 wo che ma hwan ne me de 50 ma kwa me na 50 na aka ne de me nkai de me de ma no ye esidensi I mean how 52.5 billion yen kan wie yo Bank of Ghana de ba ni yen kan wie yo one boy ka 60 billion yen kan wie yo $250 million de no yen kan wie yo ye Ghana odia kwa metie hwade na tie de mampani be ka kire Ghana fo ebra na owo akwanya so obedi yanim sa mampani so ka kire na soafo a obi a obenya akwanya wo na mamuo mu hwade na ewo Facebook na kwa metie de asem mampani kan yo tie. And I'll repeat it again. Those who are coming to this administration thinking that it's an avenue for making a lot of money are going to be disappointed. They better go to the private sector. That is where people make money, not in government. And I'll repeat it again. Those who are coming to this administration thinking that it's an avenue for making a lot of money are going to be disappointed. And I'll repeat it again. Those who are coming and I'll repeat it again. Those who are coming to this administration thinking that it's an avenue for making a lot of money are going to be disappointed. And I'll repeat it again. Those who are coming to this administration thinking that it's an avenue for making a lot of money are going to be disappointed. And I'll repeat it again. They better go to the private sector. That is where people make money, not in government. Madam Fubia na on titwi wona ne kaso se asem ne mishiri ni shiri o shiri sa na won hu de wamfanya ne nipadua kwa me what yo his excellencies
private sector no eho ena nkrofo tumi ye adwuma nya sika bom na nya public sector kwa me na de na abayi o moma ye mompa ye na kwa me wenye mpaye wotena hodi na so wohwe sade ne amasi kura meka asem bi a kire meka mpaye boy meka asem bi a kire wotena wona wotie sansem bi sei sa Bank of Ghana ono ye regulator wabu akonta aboka 60 billion Ghana cedis na eka na chie no asam no nkodae ose me kosi headquarters for $250 million na nkodae na ewo utri na ukai say Center for Democratic Development say oh my Ghana from 2017 sa besit by 2019 sika ya hwere ena mudwiri mudie ne kalabule ne frakadam afa nipa bi nsase na yentumi enmu ho akonta eye 9.6 billion eno so wo tim na nkodae na ukai say Ghana Integrity Initiative say Ghana mayimu afi bia sika ya hwere eye $3 billion kwame pato sika na yekoje wa IMF na yesan eye $3 billion yeah. Sa sika ni bi na Ghana Integrity Initiative say afi bia o ya hwere sika $3 billion na ubisa wo hu say wenu nyina ekoso na wokọ aso na yese mum ye mompa ye momman no ye mompa ye momman ni panifo sometimes if you are not careful you even insult God ko waro no kekabo so sa hu asem a wonka ye kwa aso sesi ane yese ye mompa ye mfama oh my Ghana mofre wom na de nyame de na di kire ne se akwanhia bi besisi mofra na bewu dodo na kwa me ubehwe ya no den ye nimu nsambo ye be bone den na fe ye the topic na ba ne ye wo Ghana mai mu ade mo mpa ye ma Ghana mpanifo nyame ma wo nyansa ne nimdi obebebu man no bo se mpa bo na ye ni hali because nyame de sebi ose eka obi ne nyansa ma ne mi se wurade ye mpanifo a wo mo ti so yi obi biara ni ho a sebi nyame mfa sa nyansa bi nhira no obia ni ho obeka se afa ne ye bo mpa ya sra nyansa ma ye mpanifo nyame hira won bibiamu wisdom nyame edifri so de ama won knowledge ya akwai ye mpanimfo wan wo say afa no okura JHS certificate ye mpanimfo nyame hira wo ma wo ma akosku nimdie biara sese ye nya no wo mo wo de etoso bio ye fa ne common sense eno de wo ankasa apply eno so wo mu nyina obia obi nti no de ya aka ne say ye de be ye adwuma enya adwuma bio dia ye nko ne sen bio so man kwame u tie nsam ne bi se ya na ye wa homete so wanya careful na wo kasa wa no betumi akotra no kre am wonya amane 52.5 billion ye nim account ekoto mu ye nim no onipa ye de ma no unaccounted for like how enrechi auditor general de na Nkwantabisa ba ye fa 2020 de ba corona yare ba ba chechire ye se wo man Nkwantabisa ba ye wo fa na wo kinkan mu a ye se ye disika ni bia kwoto curtains kwame curtains eni corona yade ne fa ho sei ebi kura ye de akwoto aduro dia ye de akwoto aduro dia no ano no na kwame ye nya wanwa anopa me ba no unim se me fa Abia yesi Sunyani police hospital me free commissioner na say na me ba yo Abia yesi police hospital no na no pay his excellency a commission ho na me free me ba yo anye bia odayi mu 2016 ubie NPP manifesto na wo kenkan ko health wo be hunu say wo ma hyebo se wo mbesi 2 new police hospital baako ewo bunu mantama hinkro Sunyani sata na ye brung ahafo baako ewo upper east region ahinkro Borigatanga enti anopai Sunyani de no ye commission ho na me fira me bai anopai ye commission ho na me fira me bai ya manifesto na de be kan asem de nya ko si enyango eti kwame enya wanwa say yentumi nsi sa police hospital was Sunyani ye de no ye nya ye because sika na yira na yira exactly ena de ya na sabia ye metan eye tiefo ahomete ne say
public accounts committee auditor general ye ne hwehwɛ mu wi a won etena sen na afei onipa ko yesusu se ebi e fa ne nsase no betena public accounts committee anim ma ye ntoto wa no oni no betena public accounts committee anim a no wo seresere kire wo mo na wo bobo wa kire wo mo there say at the end of day na make say unya committee a omu bite a obi e ba obe prepare ni hu ye na aba but committee no ne say we are like neighbor, we are like friends, we are like as a titimechi na titimechi ma obi nyako babia ehu bia ni mu na dia betina se so is the committee telling me say sa de we buy no auditor this the auditor general dey report we buy no omani entwa so da na omo ampe ho asem so ombe probi fine that be ombeka che say audit obi a ye wo errors a eba yeah, admit to say errors. Say error cry. Why would the bank tell us say, baby, I say, scan a corner, scan it, the omagia to so my transfers. Baby, I scan a cogu yenny omunim account to Krokogum. And it's a scanning who send an account to and we receive our account to ma and it's kind of fine. Also, Kwame Ukosika Krabian. Wamu buku kakra kabida ho. Yeah. Se bia wo be transaction bi na wadwena ba ho so se. Oh, madwena asesa. Ana nipa kra na kra me na nya issue na bi kra sika na wo send ye ni issues aba ho a. Wo kwa wo se on this date me be transaction. O se my account number. Ni afa sa book no. Obi mu shia no akosi. Ni afi wabo. Account number 14877. Okay. Wo be transaction wa. Ekogu. Abdallah phobia na account mu osi o okay wayi osisika no da so da mu betumi a reverse ma ade amame sa even momo kura ya adwuma na komese no kura de se o de no kura de even bisa Shanton o fun ye kura we wa transaction bia wa ye o account mu wa ba o request ya ye de beba ho wo ho oh se boku de end 884 o boy ya beba sesi ama ma hu se eda we me send this camera nyako eda we me send ma that boot eda we me send ma we di nyina records no ho since time me be my account ebesi ne se me pe me statement bia account statement bia me hu dem disika bia ye wo my account mu. So what are these people saying? And I make us say so if this man nyankopon kan akoma so on kon resurrect this case we are Ghana ye woziko His Excellency, Jamen son de daye pa. Sikani yete son so ampa. Kwa da bin pa asi ne bi tiso. E da bin kwanya asi ne bi titiso. Ane baby egugu bia. Because if you have such quantum na yetumi ayi afra ba account mu a yenim di obeyi ye. Enya 1 cedi je 2 cedi. De ewu di okoyi ye. Ye hu baby na even under the best practices. The ministry need to me bia say or yes our transactions no. Enunti ana Ghana Bank ewo ho which is the Bank of Ghana. Omna omwasa right need to do that transaction. It is a GRA jiska. That's our tax na eba that's a scanning from account ni hu baby achiche scan kogu na commercial bank for so mu account kogu ma. And you very worried. How many sikana alpha account different one? Yenim baby kogu yes can once a mamba. And we are here, we are struggling to get low. Now we are ministry ni sa de buy chance akwa kope bosian foforo. I have the ya we. Ya kwa je bosian foforo. Already waka che say sa bosian I am bosian chance yan kwa je bosian kwa je foforo. Na enche. Ya kwa je bosian foforo. It will shock you. You were 250 million. Says he can. Yadi be a bank. And another my head for can sometimes a man was and now he did this all can be. Send pampen. And you to a member or tax or any tax or filing a tax returns. O cannot cry no when you're time for. None is can you would your day. What is wrong with the boozer? And to onka. Ni pampen or cranny. We are sitting in a country. Yeah, sometimes we don't say so do we really understand what we are doing? Yeah, inform to do
Do they understand what they are doing? Na sika ente say akwa go bi account you the background account go already yakopo na o se sanansesem mistakenly under banking no mistakenly yakon send this scam me. That's a scam yakon send ya mame no ekokto brown account mu God forbid I don't cry call no ma obetima kwa reverse ye be hu ba bi scan ko to ye no a reverse sika no na ye de abam account mu ne obi di 2 cedi kura to account wa ha na je kwenkwene kwa redo o se o aba be da account mu okwa ohu nipa kura o send ye and bank system na adu level bi say okwa send this scan checks are they require for Ghana card and a ID. So you can't tell me this Anansi story. I don't understand. ya transfer say sika free aban account mu na ye nim ba bia e call ye Ye hu ba bia fire. Ye hu ba bia fire. Na akoma memra. Na me ba e bedi unkomo dan say rajache question so. Ade krata akose. Aya AG Attorney General Ghana Legal Council for every papa mu pa do mu discipline. Now apparently you may be oh yeah a good legal counsel in Massey and just a lawyer ni mapa. asem
Sani Paya, one person more fat, one more person in Kuminya, one to me near more day home, at the cow most or more at this edgema, body for acquired no, yen, now you're one near you almost. Yes, sir, it's one sworn area, no, a better area, not a new now, you're moving about. I can't say, close you, if you are more for so, and you get the above the Juma. Oh, yeah, that's a part now. Where the other stakeholders are, Bema, Yena, I am way. And now I'm also asking, say, I would not say, media check a crack, national for you buy ye, or met my bed check cars, Abia, or Munyani Liga. Then I can say original forestry funds so ya wow. But I said, and the other is one. Mr. So, my visa a new anthem. A be illegal. A bit so illegal, now so. I won't move in a crack cast, I won't move ye. So, a dear, I have some more houses to go. Every mamma cracker. Every shit that I'm a cracker. Every environmental officer, I'm a cracker. A second criminal near her said, so a dim one now. A boy to cry now with Chan Yadua, was in the Chan, you know, and fat. And in case you want to know, I want to take a side in my women now. You are not the whole stone, no. I met him on Marco. Then one year so no, not the umbrella one. And then I'll say I'll see be, and I'll say with the my walk I have to grab bazaar. Yes, it's about the damage made in my boy natural on me. Then you be at the year as a school, I did to come school. I hold to a chair one share, one monconia. It was I cannot so, yeah, that will cry at natural, get enough to me. Because if also air ball also, a home then I met say, I'm more the third other channel, and cut the one in half, and Frank at movie. So they won't. That's why no go with the people to do the illegal thing there. That's right. That's how they are doing now. I want more. The GD said, Mokaya, it's a channel with the absolutely. But for one year, so not the first shift for more months and months. And can't only a papa, almost Bama, Yawafa. The right they do, I didn't have a channel more count. You know about more than power already. I am just young, I don't know for a mammy. Let's see how. You're how I'm a process way. You say about a home day. Then you need to say, me as I can want. It is illegal. I'm a brass if I were reading. Okay. I don't want to pay Yana be brain so. Okay. A regional minister, Justina, Awo Banahini, and I no pay. What to say, Yene Casano pay my mincha or chaminimo when himself when pa. Very good morning to you, Lincoln and wedding. Na etim di wewe mu so at the mouth. Senior Dennis Satanasi and pay. Senior Marching. Yeah, no point to say. Good. GJ General Secretary on Ransom share as the president, acting president for Ghana Journalists Association. Damra Onya Quatra baby there. Sabe, but you say, oh dear, bad local stories, sir. Udi Chebibri. So now regional minister call House of Chiefs and some of the two dry far quine far forester ye you film. And I think so we highlighting on some of these key points. Even the original and the impasse of the country. One, climate change. One of the major causes, no. In Nuya, so illegal logging, San Nuyana, if you try to Basano. And the original minister, can't no credit. Where if we are intergovernmental bodies on climate change, Omamian who clearly say by 2030 there's going to be an extreme heater. My beer here won't contain and the effect of climate change. So, and in your channel, I say forestry, and all the stakeholders know, so they have to be proactive. Me na cannot agree. So I call Boma. There was time I called Boma some years back. Me nam kwani so ko duya Nkwanta Boma kwani no.
so oduru a amana bi wo ho ka first nka oduru a nka nua nko a be 2 weeks ago me sheda ko ho okay me nua me ko ye no wonam kwan so onua dua ba kokora wo sa kwan ne so baby American na forest na say part of Bosum Kese forest ye twa sa nua ni nyina wonam ya ye kwan so atroni kwan so na say wonam Sunyani kwa atroni a uduru baby a there's a spot bi obon say as a forest bi wo ho be nkum so ni nifa so nice rich forest ba me nua me say ye wura mu hwe nua nim ano no ena nua ohu nua ho do beka say ye wo nua e wo forest nim nua ni nyina asa so now question me buza na say hifo na etwa nua no so forestry or gas wo ho you mean say especially most of the reserve forest na e wo no omo protect it. But those reserve forests so na wura mu a mu se nua no yetwa yeah the what is the commission doing proactively see ebetimi amasa nua etwa no free ho me nua ehu pa one time bi me ne Alhaji Collins Dauda former minister ye ko forest bi mu e wo bechem na ye wura forest nim no ye to so bia tuo pa pay free forest nim mu ba ntina ye hu ade kro sa na ya mo signal say sector minister the task force ba ho ndio mo di kan ma warning shot so mo ho ntina very difficult for us to enter the forest because no forest nim wo abonten nti wo wura mu e be ye tena ma ho na me nua ye bre pa so this anoma we ye koso nyina no wetima ka say sa forestry gas no mo nka ho ana omunni mo ana omunni so what as here anti minister kan de be de me pese me kan say ye ma ye ni bre nyese akan sa especially the forestry commission because senior me try no said ya mo ko ye ko go so kwan so ho baby forestry for na na de ko ho na could you believe say ebedro no wanya information dada ti akwa ba go say ya twa macho okay no the make sa no we can so because I've about to tell them and they were well armed I did me ngura well armed pa na no ada so we reporting we actually story bi ana ekwa is a forestry official bi ya shutu no illegal miners so they are well armed this year here e be hedene ba ku ye mre bi oyira yi e ba bi e ko hu no e na no oyira yi so hu enti enu atwa ne de me nua na sa but one thing so I say hu ne say wo hwe yifo na from timber merchants for na oti ebo amone omo ye sa enioma na so hu we sa timber merchants na according to timber act na omo no e kire say nka they should give a quota to individuals na am say omo si omo dan no so that I want me akwakoto at maybe a cheaper cost but is it available ni say me wo community bi mu na nyame adom dua bi si mafuo mu ana nua bi wo ho na sa me ko forestry na sa forestry me ko timber fo no na sa timber ne nua na wo ho ne bo denden a na sa me wo chainsaw wo ho a me ko bu me dua enkokutwa nua na enko yeme dan ma ko bu ntem ndi ne ka nyina ne se mra ye bo se ye pese bo nua ho ban no commission ne so enforce so na timber merchants no mo deal ne nua bo eden pa mo deal with nua no ye hu kwan be fa so ama ne bo aba form na so obi wo locality bi na obo ne strategy ne structure bi e ne ho de tia hye mo a are available for the person yes that the only way ne say so wura forest ni enti yesra omo nu yetwa ne de ye nyina ye condemn outwardly ne betima bo an so ne ye papa president 3 planting na odi aba no ye de ye ho be hyem na ye de ye ho hyem no nko an na ye yi how do we nurture them na bia mebusa ye dua nua ne wi a na ye ja nua na wu so that is modalities ben ye de ato ho a e se nua ya ye dua yi ye be gugu sunsuo ama enua no etimi anyini forest timber for ya make o masem ya nso so mo twa nua na mo plant ya na menua so hwe ye papa abts hwe uti ye bo a nyame fo mo kransie yi na hwe mpanimfo na mo ye chainsaw mo ye timber adwuma ya contractors a mo ye na this time na nko mo start ye no nke hu bi say senke wo mra bi wo so twa nua no na o twa nua no yama no land bi hectares bi say ondua kabara start na twa nua no kabara sanka bebre asan amacho nzo say nua no san na esa ye hu nua so omodua okay but said na ye no regional minister kasa na obo yerajadu abaso say
yɛnya nipa bɛɛ miɛnsa koraa ka ne ho a anɔpɛ ma me ne ni nkɔmmɔ yɛwura Jadu Augustine ana regional manager ma forestry commission bisa yɛdu anɔpɛ ma akyɛn Jo. ne pɔm te sɛn Nyame adumo me ho ye pa. ɔko ne gu so anaa maba mabu Yaba mu kra iguso de nende. It's unfortunate sir recently yet story about mo officer CBI ya na enye favorable bi o wa yes abo mu to bi wa yes wire and all that very unfortunate but regional minister Kofa Badiato na nanoma info so anim say ekwan a enuatwa ekoso no ya de a eha ya adwen yenim say the fight for say yebeboa na yenkwaye yatimi amana agina mu na nnua foforo kra yetimadua no eno ho adwuma na moye but yen hwe nsem a regional minister dia todwa ene mo duty as officers And as if eno kasem pa say forestry commission so ne aban hyehyɛ ne mamran hyehyɛ no oman kwaye no nyina no ye de ama aban president na president nso so apon de ama yen say yen hwe soman because no kwa na ni nsu ba bia nti eba kwaye ho ensem de a enu ewom emu ewom na sefo a enyina ye forestry for ye adwuma nti adwuma ne se bebo kwaye no ho ban na nne kwaye na tena ho nne ocham na akiri man so ba mo so benya kwaye no bi ti yebota ye no e wo se ebo kwaye no ho ban ye fa kwampapa so ni twanua se be ye nua no ebenya bi da bia ye ntwa no kwampapa so na se obi awura ba bia na okutwa e be kakra na bia nua no e be san ye nya bi enti forest fo ye dwuma ye no se be hwene abo kwampapa so abo ye nua ho bra ye twa ye nua na abo ama enua no ebia ho da opedua ka obo da nso wanya bia koto owo sawmill na obi zo opedua carpenter ni o de ko table nso wanya bi dia ko ni table di adwuma no insamle meka se na etie na mami musa se yen tibemfo se de da mo kan yen ye wa se de se ye na se ka ne kwa me de mo se edua we edua wa se me frɛ mo bɔ mamane yo me da se pa sanya we starti wo narration no introduction no ye hwɛ sanya ye adwuma no a ye wo mra e fa so ade ye adwuma but so ye timba adwuma organa ha babiri south forestry for ye ma okata na ya ma wasase a obetwa nua no wo so enti utwa nua no wie na de kwa ye o permit de ma wo ye ma documents a e chese forestry for document ni nti ka bia obehia no kwanso bia onkita bia na chese afamra kwanso na ye adwuma no utimi ma forestry for aso ti utimi ma police for aso ti a e be chika no na edna famra kwanso na ye wo omunso a omuwia e chenso said the can say for the chainsaw dear kuma ne kutwitwa nnua yi omo de owia oni permit bia oni tumi kata bia wia na on de owia nti wo bibia sa chainsaw nnua bia eguka bia mu a utumi confront no ana so tumi ma police for asote utumi ma police for asote ye chia ye famna forestry mrane se obi abetumi ache wo kra wo no meka se obetumi ache na to chia wonni ho kwan se obefa so a obetiti nia because wonni ho akwanya etu chia wo ba akoma forestry for the nearest forestry office and also ba kusi police station we see police station we are hand over the ama forestry for then we take it from there na ya hwe nipa na okoyesa no e na famna kwan so e se prosecutor na ya prosecutor no na say amafo bebre na ka se nua no eboa ekosoro dodo local communities ne complaining den na ma ne basa me da se ka se dem abokosoro a general anya nua nko a so say cement bo akosoro iron rods bo akosoro me bo yes fuel bo akosoro me bo yes bibi e koso eti timbani no a okotwa dua no ono okotwa dua no from the forest no obere sutima maka na ebe so a e dia ba ne so me la be pai timaka no a obere su no spare parts bo akosoro timba dua na nkasa yeso ya review price kakra eti definitely ne bo be kosoro o de bedu so me kra o pa no electricity bo so akosoro me bo a so me so mu use electricity o mu use water bo akosoro
Sani mo wani na ka ho a obi a ye adwuma say o so break even onya adwuma na wo moka ha eti ema enuabo akoso ba nua no wo se cement bo akoso ankofo company iron rod bo akoso ankofo company ba mo bia de ne bo akoso then people start complaining. Yes, a general marketing trend said nyama bo akoso na once abi ba kon akoso no e be affect or ripple effect on other things. Timba nua head anchors ni bia e better say futu amede fa konya wo smede amawo ne atiefo nyina ne say e better say wo akoto dua ne bo eden na ebia papa na de wadwuma dan say wo fa kwanche akoto dua bia enyiniye bia enye na ne bo wo fom na da kwa wadwuma you will regret in 10 years time sabra su che ye bia na ba kokra bia woni sika do ba wo bo he odan adam wo ho da ko fama ba ya na dan nyina aguku bo nwa wo so ne nyina hunu uhu why pop uhu ne ekoso wosoro ho aha anti wan pedi papa amfa nya adwuma na didi se nneema bo akosoro na etimi to cement etimi to iron rods ala na etimi to dua iron rod wa ba ko pe ne bo isoba bebre minche dua minche iron rods ba bia aha anti no enokre ne bo no kosoro ba enkoso sania amanfozi ekeka kana iron rods because ya ni alternative bia na yakwa ekoto. But we no more alternatives. Your alternative is a change of all. And to cause all me can watch change only one piare. We are one piaka. Number 2, Oisu Akuma different from chainsaw, Akuma different from Setimaka. Number 3, Onya Akye Abia or Lodugum, or Okadukra, you could crane grow when you see. And also hi boys, Mumpaka no pake. I go with saw me the table saw on a status of it. Sanwian be na nyiniye sanwian wa moka ontwa ahwema ba ontwa taxi bia eti definitely bo bekofom compared to niano wa fasa de ma we nyina mu obetwa ground rent obetwa duano bo ansa watwa workers car wasen atwa electricity watwa water watwa fuel ne bo bekoso kakra aha je ya bo apaye. Okay, now mami musa way for purposes of education no. Say me would dress me ankasa me fum me ame plotter me timitwa yo mdasi sana me di kan constitution say bia o Ghana president dia bia o Ghana president dia ena ye dia man so hwe so na president no odon kwantimi hwe nua nyina so nti ono na o trade aso Ministry of Lands and Natural Resources no Santi Forestry Commission. And to the Minister of Land and Resources, you want to do so pa. All mineral resources, minerals commission there. All land resources, lands commission there. And now all forestry resources, forestry commission there. Very good. It's a bia besi wa fom. Na eduane e uma horo mienu. Okay. Ye mra 1999. Air Forest Plantation Act. Say, opeso bia dua. Now bia one washe da bia udua ane de wa udia enya president dia. Okay. The one washe da bia dia e so forestry near forest office na ko register e bia ma bia me nua watonye ma bia me nua wo ya hima wo forestry office e be register o Mr. Jedu wo bia me nua ne kase be se ba kohwe ne register ne ama copy of the document na se your copy nti nua ne nyina person twa man say, and I'm say, oh, dear, what we are no, Obifu runs well, Diana, the old baby. Into who could try, better who say, oh, dear, who could try. It's a bright honey amount cracker, and you're free. Your mark cracker, now they could try, free. Now, when you're one of the number, would go for the next war. And now, Yanko for the drama in and you know, who was so tell you what you are, Obia and so quite. Now, over forestry for. So forestry for bia we si mafum na mpese bitwa ko me danso na forestry for akohwesa ampa si mafum ampampa yes ba akohwe e bia na obiafo na o baka say Odea aha ki ba akohwesa ampampa si mafum na se bia o ma me afu na o na afu ye pa danse for a round ye na say no kra say e no customer busanfo nyina dia danse say Odea dia e no ba e be ma permit na da kopa bia no but yes kaka krebe na dia ma ban mako pa wie wow dia babia pese de ko Ghana babia ana nkata na kita onti wetin dia ko a obia no ni asem
Mr. Jaduni kakrebi. But my clear sa picture way. Okay. Origin as in when it comes to the commissioner or na so. Na say near a national for abe meaning say periodically or more yes region bia, but the picture is say national for bar a lot of illegal enwia omom de ko bi nso ha illegal but on paper on same name ye. Yeah. And so people are picturing say Mr. Jodumo ho a omunyo operations ana why is it that national for nkwa ba and you operation cost ni acheche such cars bi. Yo, me that's pa adwuma. National for buy. Omo ma yin na adwuma before omo mra na achichi cars bi si ho. Before national for mra no. Ye di ka achichi bi si ho. Na forest for adwuma ne say per our standing orders so say cheap car and I say cheap dia. E twa ho kata de konkan. Na kan fa ma permission. Some ton because cheap dia e fa nya hwe. No ma permission some ton ya ton. I don't know, and time check Sanya, we were who are in our chimney, we're special exercise. It won't be a boost of BC forest for your office or be a 2 days, 3 days, it means that we have dealt with it. If you are overcome the mind, Kronia Chibisio, and no, they deal with it within a stipulated period. But where a special exercise, yes, or no, may. It is a special exercise. Bia yachi o domain ko nya de besi tunya ha. Bia yachi o tachimantia e de besi tunya. Bia yachi o bechem. Enye ya region nko o. Bia yachi o tepa. Yachi no go so. E de nyina besi bi office ha. Sanity enti se wu sa ka be be na sisi wona a. Ye nyina na fi ya region ha o. Kakra bi na fi ya documents e fi bi fi sa bi so. Bi fi ga be so bi fi double chrome. Bi fi domain kro. Bi fi tepa area. So go so, but you see, I'm finding for now, a special exercise. After the exercise, then the commission will deal with it. Okay. Now, the show moon character, you are just doing some small checks. Sending a police for one of my sons, stamp check up, and so forth. And if you break it and cut as an avocado. But you have a cat and a kitano. Is a general cutter? Maybe a cutter because I trust him, you also be about 1,000. Yeah. But I can't remember was here baby 1,005. So it means that there is a compromise somewhere. Sir, Sassana, a class of Mamma, young Quania, you know. John, I they move 500. No, you may have so. And I said, over Pianoka. I see. Yes. Son of Bear Unchita by. Okay. Okay. I do. And I'll pay Mamma, him say, and yet the best said you come. That's a par, I mean, sure. Yera Jadu Augustine and a regional manager ma forestry commission and a pay no Eddie and Combo. Na me wo senior Dennis so I think say me call lines so back. Yeah. Minu said na me ka no. Nnua no ese nyina temamufu ni nyina no. Ye bom modern ye home watchdog. Yankasa yitimi hu especially communities na world that forest in French areas no. So I think say Mr. Yeduka simbi me na na ha me kakra ne say nnua boa yedene. So what I say. Na community na me wo mu no. Mafuo sabi poor farmer. Na mo nnua ba ku bia na me nu bi ona mpese mitwa. Ne nti edu tem bi atemamufuo no. Yemfa nyoma kostro na yemfa nnua nka bi mo ne say. Me nnua cement e kwan fa so cement. Iron rods. E kwan fa so iron rods. Ben nnua de no say si wo. Nti cement boy head na say iron rods boy head na say nnua no so person boy head na say kem process kakra bi nya say koso. Ni say ordinary poor farmer na wo community wo no obo strategy o di strategy o di na oba oti ebo ho nnua no kwa nya available. O ko chain so okra ayifo no kwa onya nnua ni bi. Di o kakra bi wo na say o mobilize boys bi na o ko twama na so ahu na illegal me illegalities ni illegalities be say me kan ho asem because if my comparison me say so opa hwe timber merchant no omo ni illegal chain so operators no he for the say forest more say timber and a track of nnua of forest any sophisticated machines no so definitely
and a can nyoma oh ham ne so so say no we nyina say hwe ne yi ham ne so so illegal for no dey say na some person mo atwiti police ni nti bia na dwubi na bon potwitwi no mo twitwa na mo twakọ but distraction no form kakra since o mo a o mo say timber merchants no na begin make say ye mo mo nua no otwa nua na obetwa hectares say ya ye mo nua hectares say see start years ad ye na ka bad sanka nua ne nsan if you are not lucky be 5-6 years to come and 10 years to come we import nua oh Ghana is importation we import water well nyoma ni nyina essay so enti yesra omo na obi a wona fa o play there be omo na hye omo nsa omo na the taxpayers money ti omo ka so omo preserve forest no the means bi omo fa so preserve forest na mayin bia no ye chi obi a ye nya say na na makodi animu oh me ofa ase ni that's the problem na fe yenti as a prosecutor na ye gya no na okọ na wo ka say wo gya na ma ne kọ no china on san ko me ka che na am say omo mba manim be and the grant support that was available really made it, an obvious choice. Boys, sika o. Chie sika pa. Ti wo no say what to what na say. Oba ma obi de snap mienu. Ne 1000 account abrew. Na wa say Adea. Na ne nka wa utwa bi akeye. Okay, can for so. Yes, so, I'm telling you. And the chiefs are not helping at all. Because as a chief in the community, as the embodiment of the people, I'm more community hono. So say who chief no. So okay say we lead that campaign against illegal logging now. Point part of it my baby community say we have between but they are not also helping. So ndi esra omo ahemfo no so omo moa because omo ya respect omo pa. O hene de o ka asem a community na obi atie. Ndi e pa omo achew so omo moden. Na omo fo omo huwuram. Na so omo de omo huwuram a enua na ye twa ama ye nyina ho be kire ye be 30 years to come. Say extreme heat. Impact of climate change. So amana ba me nyina ho akire ye no manfo mo ho angura ma ye nyanua ni twa ahemfo na so ho be kire omo so na tinted glass now utimu as ye dem on say we good living no 30 years to come you see the heat wahu obe bu ni nyina afri ho nti ye pa omo ache say ya hemfo all stakeholders CSOs media ye mo the media kura dey do time bi na e na me kan asem ni mo so pa ache say forestry commission ejina hoyi media the amamfo trust ye pa the forest commission yi fund bi ato say media for momo me fight illegal here logina and alumbran ka be hu ne ebesi so that's here we can easily communicate with the people we can easily access the forest so omo ye nkrofo ne omo so they do time bia omo nya say private institutions media institutions private na sponsor omo nkrofo omo ye bibi na omo so mram na omo fa sponsorship ma media for no ye fa fund bin to ma media for no says omo so betima kwa be fa so education come be fa so they educating people more to the grassroots no ama mate here say e janu etwa no ye more ye ne sa na se funding bi wo ho a media ni nyina be interested ama omotimi a contribute meaningfully ama sa illegal logging ne lumbering no yetimi dia ba yetimi ate sokora e wo man mu na ko mamema oso e na afedi crown no so waye ho adwuma se de oye na okay kwame tiawa on enua sema ye ken se yenya okon a ye anase ye declare kon wo illegal mining so efama gudie tu a etiamra so over the years na ono na ya dwene wo so pa o ye declare kon on illegal mining eno ane ye nkomo e ma dru ba bi ma so obeka ya ye rama hama wo ho no de sojafo ko ema womu ekotata womu a etu agudie wo fom no yewra kufu ado baaye otoa so ma yenya operation Vanguard obeka ekre na mu na sojani abrante masoma ma wonya mu ekowu ye wo fam wu ye ebenya operation Vanguard yebenya operation hwan nom na kwa me yebisa ye ho se illegal mining no womu wura kwaye mu a onim se no so omo de se kwaye ha na womu ahwe hu se gold wo obedwiri wonnua ni nyina to agu so wo hwa illegal mining videos ni pictures ni bia na ore aho efom agudi etu no wodi bubu nnua ni tugu se de be ya obenya kwan na wadwadwa asase no ayi sika kokko na ewo mu no na yemisa ye ho se de yetumi esuan kon ewo illegal mining so no de na acha yentumi nsuan wo kon national fight against illegal lumbering against enuetwa am say no dia yadwen koso bebre
okoni ya kwa te se forestry commission for enti wani ade na wo so ne wo mu etwa nua ne be hamu a na ya chechire wato kwaye mu na wotwe mienu se de nua be man wo mo de ye no a afei wo yira ye ko hu nu wo nkokọ da don forest mu na nipa no kidnap no ye ko hu nu wo nkokọ bola so zoom la ye container ba be hwie nwura gu no hu se de ne da ho nipa krache wo pede wa ha ne ho ani so tete na ansa na obebo na mane ye misusu se the same way you declare war on illegal mining no the same way you declare law war on enuatwa enam mmra kwan so kwa me nei Adea se do musi ye no no ehu se de ye kan ye declare war yi enuatwa no mo nya no anopa sese anwumre sese ade o midnight makacho se me no matena border community wo ba me krom ye metwa me nua sini akunfa di madanse edumre bi na ye cocoa smuggling me fie ben kwan ho ahomache be 1 2 3 e na wote moto ni di cocoa kwa budu sa wo de ko sa ne nua twa no omonye na wi ketekete me mapon adwuma mi kofie no mate nyu na ma friend Mr. Augustine Jedu papa mete abesim ba bia me nam no mate wan obi wo ho ntima omrante ne mra ho no mama direction da bi o wo mu ntwa na nopa ne awia efifi mu aya ye ne so mu twa na judasuom sabi o forestry commission adwumayeni anaju du baako anaju du mienu anaju donko ahomache no mienu de ba no miensa ne sabi wono so ye nipa adabina nya ko sa akura se obehwere nkwa oye nipa ena kwame sa nkrofo wo mu bu enua wo kwaye mu wo kwaye bone so nya huhum asem de ba dodo na waduro dodo na nso kura akode bone ono no afa de nti se no ne source of kwa be fa so adidi eno ne source of kwa be fa so anya sika enti wadwene se wo ne ba be hamu a onfa nchewo obetumi age wo kra afiri wonsam obetumi abɔ otu akumu ade na ye da ho aye kana nya asem ketwa saa o ade asase nyina ye ne se die ntina ne ni abre se opese otwa nnua no ene ye bra beje license na ode ewura kwa enim na kotwa wunua na mom die na obeye okay mi twa nnua na mema ye dua bi esi anan na ye takre ne se ye no mo kwa akoham me so se sojafo kura wura kwa ye mo mekunkum wo mo eye dangerous business na wo mo ye no wura mu ho no eye dangerous na me ko kuro bi so wo hwe kwa ye no a ugina no ne se ya efe but wura inside here na wo hu se enua ano no na ama na ye fefefe wura inside ye dwunua ne fadodo na agugu fom enye easy wo ano ni se ya wo nam kwan ho na hu ano na fe nua esisi wo se ya green ya me fe ba wura kwaye no inside na kokohwe ye dwidwi nua na gu fom se ya wo mo ye illegal mining ano no wo mu enti wo nam kwan ho ba se kwaye no da ho wura inside ya illegal miners nso so adwi ni nyina de agu fom ze se ye sha ase ni ye di hu nkomo se o man se me enyae mo forestry commission for nko aso Mr. Augustine Jedu ne mrantie sabi wo mo ye nipa wo mo ye som a aburo so na ajudu baako o mbetumi ada wo mo krempo wo mo wo joint wo ekwan so mia ya se bi anua ne ba o mbetumi achi wo mo kra no wo mo so wo mo ye nipa aburo so a du baako du mienu wo no so ye nipa obeda bi obeda nipa wo se me na ona asisi wo se me nada aburo so every 1 2 hono na bitumi wia wasa anda no ne de na chia bele eti yenni hu komo as oman ne emisa ye ho se ye nyina ye mfa ya adwemrade ne ye betumi aye ni misusu se hwam na etwa nnua no wokwaye ni mu hono ye kwa me nkokum wo mo kura ne ma eku ni achen wo wo twa wo mu wura mu hono beside wono da bi o hye wura mu ho na ebu nnua ne kakra kakra wo nti wo kɔ hono unnim ho nchen no wo kɔ wura kwaye ni mu hono unnim ho nchen no obetumi afudua kwatena so wo na mfom no atutu akumu obetumi akɔhye baabi wonim ho dua bi wa adukurom dua bi ayi ne ho te sɛ de eye baabi no no ɔhye ho no mo wo ba no wahu dadaada obɛbɔ otu akum eti yemisa sɛ saafo na ɛhye yehu ɔmo amasa na de no wɔhye da sɛ de bia obebu Ghana nnua nyina ato agu opɛ sɛ ɔde yɛ business
yenye license in farmer wanan the acquisition process ne so me susu say ye kambasam heti okoje license office say mewura me fa mesene akọ we ho man sign so fa ha man sign so ene ye say me bresa ne de me akọ akonwura kwa enu akọ bu ni secret the acquisition of license no ye man nya soft kakra enya flexible kakra onipa no pe license e bia no wabo ni trimpo so so de ye ni business na ye kutwa nnua na wode ye n'adwuma na onya sika di frim na oje license na enya de be ma no ho aheha ne kakra na fe o license de a ye tumi ne konti ase apam ubu ba akwa ubedua mienu ubu ba akwa bedua mienu owo license nti e wo ma ye bekọ ene ye pese ye ba o site ho ye ba ba bia wo wage a ubu nnua no ye ba ye no ye hwedodo a wadua ye hwede ahyase ye fefeba enti sa na ye se ye betake ne sen moto ye beto a kwa me wo mu ye dangerous aramba kidnap forest for be konwura mu nyina na me bakọ ni ya kidnap police branch e die yi a ususu se me ba na otoso menu mema na kohobi nkohobi ti yanya ne se yenu be di nkomo so man obi amfa na dwemra including opposition me ensam aban we na wo ho nti no aban mu fom adwenemra da bi Ghana fo nyina fom adwemra opposition fo ti wo man ni mu bi wo mo yo man ni ma obi amfa na dwemra ye pese ye suan kun ewo enu atwa so na ekum ye sei kwaye no kwaye ne sei a wo kina bi ebe yira ma ye hunu ba bi ye de befa mususu se ye nyina ye nye ne sei na se ye tu sa na mo no a ye betumi apene poma sibirante sa ye tete hu se ya na kwa me papa bi kan ne tem se na age gon ma me fansi wa hamra me ka wo se 16 September Sompa Health Clinic be koson 16 September Sompa Health Clinic ebe koson de atie ne se afi atwa mu no ye hia ye hwe ye mpom na echira bada romanti oye moja mu hwehwe mu maaye ene ye call 21st clinic for wo ma pata ase kwaji eduro Gengime dental clinic ada romanti wo mo fe torch ne sa no mo de ahwe enum ye se wo afia ba wanum ye se wo wanum aye sen afi nso mo da roma wo ma gia tumbeba asa be hwe yen St Ignatius Eye Center for afi atwa mu wo mo baaye wo mo gine wo mo torch no de ahwe yani wo se hwe ade na wo ho no ABC dimbi woni yasi ni tiase yesi kan me ehwe o si yi na si ni tiase o si mo tenase wo mo hwe ye ebi wo mo ma ye nuo ebi de na ye severe na chase na no odin jo mo ka chense nyame adoma je card bra hospital ho bra clinic ho no yen hyeda mfa wani no nwura fidie no mu no yen sane kran afi wo ma je atumu sen de o mo ye ma ye no yetiefo afi atwa mu no wo be se abaye ama ye wo sa afi mu kache unia no ngona ne yonko amane yese bosumi enkro no ne de toso du nsia Sompa Health Clinic be koson kwa me afi atwa mu na de ye ya na efe ne se ye contentempanti ye mu bi wo ho aye free nsuo kra ya anom eti Sompa yese ye wo ho na ye be ma nipa aduane adi afi so free breakfast no ebe koson eno ana na breadus wo twen ebe koso eye free breakfast be sa ho yade na sandi di me hu na chapa tenika ya me hu na che but enra obisa ofrem no obisa say na asa mo ka mo nka free breakfast free dem fa mo mo ana ye de be ma onu kra me on fa pan no mra on fa pan no mra anti free breakfast no ebe koso na kwa me good news e wo ho a yi Franco for de banane saying enye izo because they say Franco amade na e kama Franco amade na e kama na dia de kra say all say phone shopper branches door so Ghana ha de obia nto Franco da ma Franco down so ne say obeto phone wa ha eye yemfa say brekum je tem na wadru kumase na sa time na within the range of time na box no ho o receipt na BBC a otim de ko adum office hodum ni ahwa ama the manager ho do be di nkomo na bibia ye kama Franco say about phones phone type bay say Nokia say Samsung say Tecno say Infinix say then phone bay na opa wonya bi Franco me show aside phones no your accessories bia bi ho accessories a edu akagina mu pa na enwoma nyina etimi ayeye eye Franco na Franco say ne air condition no enye air conditioner what dem hodma na enso onwunu fa nchen
na fe na mo de mob na we de bucket da bi Franco e kon nte sa Franco say obetuma to ade wo online www.francotrading.com ho onya to ade wo online a utimi ye ma discount na hye nso de ma Franco de ne dance ne say ko ye nton wo Facebook ko your website or www.francotrading.com ne ko ekoto ade wo the moment abe order pe when your discount for 0246 422 338 0246 422 338 and I say but what the abo mo suja ma to adi Udru Rex runabout what and apostle mark starting Asia atroni kwan no so a bo say oi abro sign omu anedi animhwe a local board kama say studio ha red and white the day I say nya phones a we si ha na we si ha phones ni nyina esi ba bi fa ko Franco Trading Enterprise ana me kan for ma brekum for JTM abosan na se wa ho na be Franco Trading Enterprise Franco ana steel phone papa television papa air condition papa accessories papa ne printers papa efi anyhow kwa me wanya phone na rio enti akasa obenya sika krade aba ho bra ade a me kan for mo anopai se we use Vodafone am wodi bibia bra e fe no edamu promo se da bia wonya ho text message ane na edamu promotion ne se wo to airtime 5 Ghana cedis ne de bro sa airtime no ye bought 20% back to send at the brew. Eti wo to 10 cedis ye de mu 20% esa to momo wallet so ama. Beautiful. Mene wanka me ni momo am register ni sesi a e wo Vodafone so. Na eto mu no utumi tie ne sesusu akrubi wo na emu ayedu wakoyi wade wadi. Vodafone si mi *110#. Na fei use edamu promotion ni bi na si camera wonsem ene Friday ene nkwa de me kra hierade na me mu ade nyina nhire ne din kronkron ene Friday me kra ko S-bag ko didi na me efise nyame de watwa Monday to Friday S-bag adua ne ede banku fufuom emutuo na onim enrachi ukuada no mo ha na menya akọ na emi nua Abdallah phobia o say S-bag for no e aboma basoma me pa wo e boma basoma me no modua ne ye kama na me so mate unim di okodi ye na ye fufuo ne abunabunu no fantastic na me say Abdallah dem di na chi a me ko na adwuma mu ho no wo de ne nsa abunabunu nkwa ne hwia me se wo se ma horo me nsa ye me de twen wo na me se wa he me di na chi a eti me nua Abdallah kan for S-bag ama o say we di unsu bedi Sunyani domase gudi echi ena womo ewo mo nchen hope na ena ya Friday Ghana na nwe wo so na akwantuo na wo wadwene mu no ebeba mu a eye OKP travel and tour Friday so dey ntufu ai ene tina me say fatwe Monday o crash rade na omu ade nyina nhye ne din gongo afa owia se me kra kwa S-bag didi na me wabre etu betu kwan a eye OKP travel and tour bacho me wo akwanya mienu akwanya dika ye hia taxi drivers makomako 200 na wo mako Dubai akotwi taxi ukra Ghana license ukra wo passport a wawie uni passport a yebeji bia ma ye hia motor riders makomako 50 eno nso wo mko kata ukra license a wawie uni bia yebedi ani makwaji bia ma uni passport a no problem visa before payment yebeji visa amount ansana yaje won sam sika ade abaya ne so obefrɛ 020 565 4357 020 565 4357 Royal Foam sing me da obi be ware moma yankeka ye humbo ye classmate no be ware setida ebe no lady na ye ne su adwuma bo mu ye nyina epon ho sa afikro na mu na ye ni di to ne enkoto Royal Foam mattress ni bi obeda ya se ne nkwan na nyina wo ne na no a obekoso ada ya se Royal Foam no emmem emfon wati foam ni bi wo ha efon wada so afemfie me no bo sa afon na ye nyanyan na ye tratra na ye se kosia ya chida plate so no wo de opa bisa chanton onim levels enti Royal Foam de no ya twa oha mu chichemu du afribo ne so umre ni
oba asumiye mienu no taso de e de pie so amon baby e ton royal phone bia wura ho a friend na je de 020 227 1000 020227 1000 Ghana haya di obi manu skase ya utumi koyi ni wo Shanton ho ukọ Shanton Classics aso mi yemomo but obi manu free amanone a ya na ni yi na ya wodin ti me ne Shanton kura kasa so wonye zipay die ni bi eti switch price zipay mobile money ne so Ghana network bi a wo so utumi use zipay ube mia star 270 hash star 270 hash star 270 hash star 270 hash di hihye ne so o register zipay baby a wo bia wutumi use zipay emfa won so wo kokko na na say yellow na na say blue and red ne so wutumi use zipay jimidi ebia na wa hoden akofom se bema oyiri mu umisa ma no mo kasa bi ye kan ya na in fact ya ma so ye kan wi na ye san nu ye ho ne hu kanini na di nhyiamu wo mpam wa wani tuasa wo hu kanini wo di nhyiamu woni ni di nhyiamu wi anu abisa no wa wie oh ada no odo ana no osi ne ma no ohuru nkukuo ni kunu ni na di nhyiamu awie no no abisa be ma no nti wa wie eti wenti na wa fra me fon so na bro nti wa wie ye wanka ni ye kra o na no afom basa pacho merima dro ni ya Mr. Kill African Ghana Limited ema bema uye bememu bema ni gunsio to aso gunsio na ni dua mu ya ni ya doctor say prostate na ye kese eye hunchun capsules na oba wonso wo kra match na wo bo mrane na bema iwo ma na ni magu aso wani mu no okọ bo baby no akoye ne hu yie no obeba rematch na wonso so mu a ho a wani begu ase papa kase ma me na keka ho nkas ma say the attempt say yaraba bazin tablet na say o memene edro ne ma wonso ye obasi ma mose tombi green light tombi cap heba tombi Mark Hubert pharmacy tombi baby eto edro bia Mr. Kill hunchun capsules ne araba bazin tablet wo ho 0244 275 429 0244 275 429 Ok Dental Clinic saying ebia na ese no tokura dem no wa wo mpenisa Ok Dental Clinic saying ebia na opese ya di braces ni bi bobo so na de bo pre mine ukosi wo se na agya utipaye unum nsu na wo se femfem wo se no opese ye ne fita ma wa bra Ok Dental Clinic anopa no watchikop manumre no num ejoda kosi memeda ye wo Jenny guest house animu ho wa abesim kwan so me pa cho obefre 0201 660 218 0201 660 218 Adea ba ko a wo ye adwuma na emwa wo na menwa ma wo bre ma wo che eyese afidi a wo de ye adwuma na menwa ene obisa ma yaba ose sita to se komedo mame 1 hour meye fufu awa ma osu do hwene ba ko ye ni nkwan wa fridge mo so onyabotre unim bibi Jamster Genuine electrical engineer foreman blender and owo fufu machine wo ho and electricity nso wo fie ho kama pipe ni si flow eti enu an so awro na tade odi ko adwuma na gu ho no akọhye ne kitchen gia se de omde ko adwuma na ye wo kingia ho ye kitchen gia so share no a obebọ nkwan na wie fufuo ni sija so be ya no memu adwo kakra no de agu fufuo machine mu wo de tena ho na hwe TV obe fufuo na ma 1 hour aduane ya ye fo Jamester Genuine electrical engineering for na amaduane ye aye fast obe wo fufuo no wo de waduro ni wo mo be wie na basa ye ne ya na mu fifiri asane agum ye kafra mentu anum but fufuo machine aba tobi unya bi sintem ho a won so fa ye adwuma na fa nya sika gu botom ene nkrofo wi isu ye wo drilling machine wo ho grinding machine wo ho ye wo organizing machine wo ho welding machine welder for na wi isuo eno so bi e wo ho ye wo spraying machine wo ho kokọ akuafo
Yes, ya dear Neo, Mamma Training, Mamma walk that dom. Baby, I'm kidnap for fresh training. Mumra, na magic machines. Rex, ye ne our sense sports we di animshare. Ye wa nurse or magazine. First gate to one. Patrol fresh 0505 016 771 0505 016 771. And more for just one day was Sunyani magazine offer a hill. Mboche no apro to say. Joycam Roofing Company say overboard dinosaur a Joycam. Obi e ton chance ma na nya correct sa anti ensuo to a no wadwuma mu pena ne yemu de ne pram eno asa abra ensuo to yi obedru fi na ne niam nyina afo imagine se ba bia wo mpasi no eho na tu kakra tokura beda ho obekọ fi na de na asi empa ne so afo ye ensuo to na de ahye ne baketo na de da na wadwen so empa to ensuo to chance na tete e na so gu mpa de so etuba joy kema Yama won chance papa odi bebo dan so ne bo na afo area 4 ye ben go filling station e wo STU runabout hon over fresh 0551 009 000 samaya lupre no me friend no samaya lupre ni tu na wudiska alupre ni di wu tu na wudiska e betway aviator no download it to phone so Bobby Disika Gaming Commission of Ghana GN atumun e regulate ye betway agudie no e hu don trase wa money ya unya sika betway for the love of the game gotten herbal and organic shop na no pay make come for amount diabetes wo also hypertension wo also wodi hia bia wonim wanya stroke kidney mu yade wo hia obi na fran etofotofo kidney mu yade yesi yesa liver mu yade yesi yesa mayamfa purely organic product entu kidney mu yade asemfa mawo entu liver mu yade asemfa mawo de kire ne sen oba ade no bura ne haha ma no yade no asomudro bia enim oba gatina doctor si ni anwa doctor si ni asichire doctor si ni moko doctor si ni milk ye woni nyina nam sifo e wo ha yede mawa waduane no ebesan aye aduro Gatin Herbal and Organic Shop no area 4 ye ben top asori dan no kwantia na ekọ Absa Bank no me pa cho over friend 0200 905 936 0200 905 936 ajoda kosi memeda ye bie na no pa no nwotwen eduru kwasie da ye ba awia no mienu de atia ne sen osinti untumi nke se wo yire nyese bia osin na nyefe osin de efe but nka akra ba wanum odi ba gengimeda ye me wanum ye hwam afei ose momfa prema de ne bi mo bɔ mese so mfa mame me pese mo si mese no me wogire agire ne so me akra me ya na me mpenisa enti momfa bibi enkata me gire ne so mfa mame ya na me sene femfem me pa na mo nye me den odi ba gengimed dental clinic ye be ye ho adwuma ma wo kama wo ka gengimed for Sompa Health Clinic wakai wo mo enti ye be hia wo ho ti yenya nhia ye esene ha ododo a fabra gengimed na ye ndi kan solve mfamon ye wo Sunyani abesim kwan so Stanford Bridge achi ho usi wo Stanford ho a fa ekwan na yemfutu kwan no onko ani bebre nti yes a wonante ne nko speed mpo utwi kan so enko mrika 0500 843 616 0500 843 616 kwa memedi si nemmom se mankanfo kokko adura mawo a kokko na manani kala asesa sa wo ba kokko ye opin no wanhwe ntu ase wo a etumi ye wo ba abodoma no nti wo ba wo na abofra no ase nani aye brown bisa me pa cho kokko ama wo ye matim kokko enti wotena ne to so kakra ne sisi mu ye ne ya eti adroni ya 3A co capsules me pa cho ya tombi ewo Mose Pharmacy Green Light Pharmacy Cap Herbal na wusu Herbal so etombi over fresh 0247 260 220 0247 260 220 na 0546 107 107 0546
107 107 na Nkwantabisa mame fa adwade ni si wa yeah beda se pa na anopen so mama tiefo abam na mame na me ho kakra bi na me bra and then Friday right Friday special and then Friday na me twa me ho tew me mama mfo nku asra na me ba ya na ye di nkomo ba ko bi na ye bia ho ojam o wife to kwan ana o tade no pie kura ana wo mpe Over here, she. David kromu nye de obwa kromu nye de obwa one ne guest ne de abonti de say me oba me kromu etimi gina kwa one ye hwe cars hwe abonti ne de say ye betumi abegina be kan cars hwe obwa kromu nye de kromu ye she papa obi se ne me message say ne ge kura ja no
Oh. Onye sika ma no. Dabi nyeska. Hwe, kroma ye hye. Enye sika. Ofa kire nya saka wabo ebi ne etwempra wo sogu na numu saa. Enye. Uzunya hwe ma no. Onya also ope bibi ma no. Also ope bibi. Krom de anya de kura, kroma ye hye papa. Krom nya de, kroma ye hye ho. Kroma ye hye. Amemra Peter cry away. Kroma ye hye. Say I must go pay and pay very good morning. Yo be catch us krom o si ale Sunyani de krom obowa. Ba yire mu na ban so ye money chem so. Ba yire mu no aba. Nke ba ye first. Na no okoye. Ba yire mu na banka first, ba yire mu no base ya kwa me ubo wura adwamu a. Oh, e bia wukra be 5 6 12 to minya bi. Enei ye turn 20 series. Okay. 30 series. Koma market koko bisa. Koko market koko bisa. Ba yire mu na ba. Esu unkura 20. Unya de be so ne wabusuafo. Hwe. Okay. Me Teresa de ye ho. Na anopay for yansha ase na yentio. Yadi common forestry ho ye forest reserve. Yadi common so afa Bank of Ghana. Ane sa 52.5 billion. And also so be actual letter abase Attorney General Parliament and Fair no me church nsemu because send e sika na si akwa akogu no ye hu sika no. Na Auditor General the case by o ma hwe ni mu say since 2020 ebe hu sika ti papa na tabri krata e de ko eye committee e wo parliament say public account committee mu hwe nsemu emu am I 0543989989 mo hwe phone back na 0247989989. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Atalawe bakope. Atalawe yetu anope. Ta mohoye. Boko. Am se forest for hon nkomo a moadi no. Nipa de wonya ni obeye no no waka. Am se Ghana man panya Akufo-Addo. Last year to 2 years nyina no. Odi ni aba ebia bi bai. Eni aba na omudu ebia no. Offer you from promen. Ewa abeswa tente forest. Me say omodika compartment. Na uba hwe senior amount for the other compartment na abandon the about from so done why ne so no a omo babu nyina so omo say die no ba no ba bi tata e die nti na what e basa na mo ni what e basa de say so dan no ho apai e na de program obi ehun say abaya de obi e fa wono de banku mu fa obi su beto de ni fa be de e be fa intimate certificate to go do say omo mo ni nko sa be so forest no ho a omo dua eni omo dokwaye na omo so mu bedue ni aba na ye no me se pacho ki se ebe wie pepe de aba ma na ni nko ho forest for me ho mo mama de kura enkosi we so aye kuku aye keke ye omo etwemu ano no. But I say thank you very much also Odia Adeba. Hello, good morning. Good morning. Yes sir. Odona for me. Boko. But for your from Kwataga, Baba Stampede, the Baba Tafo, and Baba Sabranala Solution. Baba be it out pay. Then I have a tremambo, Abasu, Najma, Dimagana, and that you are in Cafe, Baffa, by Open Shilver. Senior, that you are in Cafe, you're not the same army. Nipa, Ghana in idea, but you are paying for no, only Ghana say, Ghana, you to when they buy. I don't know Garisano. Where the you? President is of the Mame. One day, Mame. Many of you do continue the other. We are here, Bedica Krakakra. Young but here, who got you better than Wagi? The president about 10%. Now, what do you want to do better 1 year? You better on this year. There is a president in the Kana. Some number for my man, for young Korea, Yagin Yagro. Yoman, number for the Sharia. Young Papa Bamba. One moment, Juma, you never my name, Juma, who do by you 10%. I will do actually. Only I'm paying for Mamma will tell us something that I'm watching. I put it back. And the Akbar of the Rasania, how better in the day, yet you have a man here betting. On the corner of your way, no. On us, I found for us, I don't yet in here as I get back. You will go to it, but everybody may say, better than you. Now, I don't know what you want to say. I didn't hear. All right, thank you very much. I don't know of that one. Hello, good morning. Okay. Yes, sir. Mazaro ni. Mazaro. Dagi. Mami tio. Ndemni biya trio.
Mami fa konya tuna micha oni nyako abranu ma papa bi abranu ma no fofe ba bayra to mana nyako kana meneni nyaji bayra bonya dita anu ya ko tu bayra fo 20 ndi nyako bi ko tono de no nche o ya ndi for propaganda ni bi no ya we accept on your go junior mami cha MP na micha me ona bu akotiamia na micha ona bu ba ko ya teki dane nyaji sachira ke Ghana be ya ejina minu minu so che he ya tkasi nyi for Ghana na mama enya ku for the photo papa ni bana ya de wa kwatira office no ya root kwatira say bo Ghana na say sikodi Ghana u edu me bia india politics no yen ka no ko na wo ho no ko Ghana for ngata na ya ndo ya mai no ena mama ni bre no de bia me ka say kwa me nkuruma wo o ha Ghana pa independent na o mo pre o mo kwaji ya no because Nango so mma brofone titi ajunu no ni ajunu no ena brofone de ne pepe kakra because yenjinu man no ye do ko tena office say onko so man na no de ni onu ni ye no de atu ni no ja man na smato nyako mizili nyako teki omobo say omucha be ti mama ku fado nji tax na ku fado beji so fa juma ya ko ifo employment office na ko chirodi ubonya juma ye mera say 52.5 billion. Yes, you account Kogumu since 2020. Hello, good morning. Shake, good morning. I want to say. Shule, yango puandum. Shake, yabe boma baso. I think the kata ne haya so yabe ende. Ogana yani. Mamencha wa ukuni na mechanya kono mnomo mukao na musumampa. Yancha kifimam ne deputy. Jongwa ni mfurinyi na ne fiada. Ya nkone nkoshi ya mfiri mpanyemfono ho. Kwa foso na so the beya that ebe boy nyina na ngia MVP mpanyemfo ene ya mayewura Dr. Bawume the incoming president salamu alaikum ni ameka nyina na se Obama ba kuro ma be hwe eti no se wo problem bia le fodu mo na ta mo se na nado kabro mo pe kura su no na nado. See, so your problem now, you attack people who are innocent. So I tell you, you do what the program you see. So we drag them back, we say Sompa. We are with the year, and I would year. Chrono to create, you know, the system back, that and the system. Chrono, Nagana, Aya Yanka, you will say. Midi saba ko kire se ke no for me kire me ana ko parliament na na yin bi akata se ye problem ye parliament public committee na ti wono e wono kura na even opposition na leader you want to domina mo we na we ya disika your friend say auditor general and na one se ke ni nyina ye tro se ye tro udi we investigation here you bring out solutions. Why may never was one auditor general report since Kwame Nkrumah? You can be in the Akye. So politicians they shouldn't laugh for us. Tell me NDC, me MPP, and then Siada, Mofra, Yankana, and play and penny corner. Say auditor general, and him the so, Obiako Iska, and there were council. Who the second kind of Kwame Iska or make council says, yeah, oh, Mammy Massey. Of course. What are you telling me? Yankola. That's okay. That's Sule. Thank you. Hello, good morning. Raman. Welcome. I'm into your pay. When I see a coto comes and they say that Yankano Kure. The Kana Mamina for that question in Panaseno, Mrani Mamin in the man be defending Mamino. I'm in Chobapa, Yaku, Abranoma, Obahima, Fibia Bacope. And then 150 CD, and I say 140 CD. Unya Baire, and Koma Unu Abusia for NG, and then Ukraina Kunokrana Wakano. On Abu Sadu Barak Michano, eh? Take, see, I'm fat among your same and twin chain. May a politicians may ya yan Kanukre, no Kofioka cry, Benya Caffrintino, nay a Sana defender. Yankupo be Pusai. I do say, yes, rescue man and see what. Mumma yan Kanukre, the air personal, I'm not for mine chrono. Mumma yan
na wo ne wa fo bi so kwa ko hwe waduma so ma o yo na politician susu a also o yo mine sika pudo ekiri ne party ka pudo echa ne damu na ro susu e yenya corruption issues so awo man we mu na yenim se o mapanyin na o tie so no de o se be yo munyina mu ti adanse se corruption issue baye aye nyina ye hu se ekoso aban we amambo mu up to now be sim na aban we e clear munyina ti na ya dan clearly agent na ye to na ye hu ne kura na yanka na wo kola ufre na o fre defend o come chance asori damu masarachi akura o defend unya bindia asawara Meda Raman, thank you very much. I don't think so. Be defending basically and the minimum. Hello, good morning. Fine morning. Yes, sir. I said to some was na say no. The eye na echo. And then the dear no chase Ghana be. Because ya ton ye penny e dia ye dian. Nti mo dia mon kwaso na monye moduma. Na bibia ni wo de fasa dan bibia ni ho. Ye say krono ne de ewura obia me da say. Hello, good morning. Morning, Seki. Yes, sir. Moros the one I'm speaking to Sunyani. The one enterprise, my meet you. Kakra me chia Abia for an apay. Bra, I pese Ghana ye. The mom international crana me pese me play radio cra. Ya name ya. Adea because not enya yet man for na ye pesole akan wasem no. Na ya san e ene payefo. Abra se skanu se omuwie o se omo fife na omudi ndo omo bini. Wama wa 100 cities. Wama 1000 cities. Ndi so ampa se bayere boy a ye den boy den a nche bia kra no. Ye panyi exercise bayere de body egugu akra ese o to. Esa nse bia ne boy den to akofa bu akura e de aba e ba betun. Na Sunyani bayere boy a ye den kan ye beka ma akuafo no e bia se omo apɛ na omo de atuma nko mbete so no. Ye kura say definition ne boy nye de nti omo ton ne sa. In fact, ya na ha gere. That say nka se jomama ba NDC for yesu ye kese na mine mo e de se ni sie no se e ba se ko ba sa ye be gina so aka no kore akire jomama na wate niema so ugo e ka ya ye se tene sa se wa ban ba dia do be ye bia nya kura obe defend e do se na maga na nko ye no the mesre se ye se enkrem ko ye Christo for dia so ban ye se sa enya enye do ye o kwan e be fa so policy niema but if what me say policy e ha wu nuanu bebre nti no ni kwan say policy sa asem no e say o kan di wo na empanyefo se so ma gene me da say bebre. Thank you very much. We near the one we Moros magazine. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Open you why you no radio no kakra free one kakra bi. Thank you. Me pacho ya for saying. What friends ni yemre. Ofa ba minti o. Yo me na wase. Me che o be da phone ni na. Me obi a metio pa na me mfre. Oh. Na me fre. Eya di mo fra. Omo se ye no man no. Ifo na no man no. Ebi ni na no man na se Ghana fo ni no man no. Ye do man no pa. Ye be fre. Ye mpanyimfo no na. Omo fa no kredi. For instance, na mo kan ye mu bi frɛ radio so kan ni asem ana ma for 13 yen papa bi jan kan asem de eso de bi ani o mu gu so mu gu me da se ka me se me da so fa. Thank you yamri fo nyina e chamo. Hello, good morning. Zaki Ben wafa tanio wafa ma minti o so wada de bia era o ko bo with him by the na is that really an opportunity na mabo abaso na media MPP for you na communication team na me chi obi bia said obi anwa o defend obi o said obi afre o kire na adwin etu so frɛ no o adwin na o so o kire
Now catch you so what defend you be or a communicator. That's the way I need on the better side. So what you say? Our minor team is okay. He was on a house okay. Obi you are offer to Kababa show be but 1 year with you, will you be any? And this is terminated discussion about to man. I said, Daddy, at the MVP Subayano, you minimum ya, you know, you better not cafe. You buy no, you do minor, you person money in there. Nana don't know, nana don't chill be when chill be and I say 1 tower be a nana don't tiny pa and come on first to catch you to the and find was a free agent as well. What you are saying, you know, your car, you're defending your child, it's also man, no child. Or my year, then I bent in a second better now on a panel. And let's go to them, Kauma. But young man, young combo, more money in a year. But I think, say, Obi different Obi, your movie and this is not there. Then the natural say, I didn't want to be a better man. Very well, Mr. Darcy. Also, watch your drink. Now, said your kind of opinion to be a. Hello, good morning. I can see. Hello. Good morning. Good morning. Okay, only a Sando man pushing a cassette. Sando Mamitiano pay. I don't pay the decam about Basso. I share what chief wing in Sompa could do. Second, no, what I'm going to say, I don't pay Namoka, a forest, no one, no Nami, who Nami, Mira, who am I, regional minister? Mira, who am the intermediate who are man and say, regional minister to near Hayao. Minia, forest now, at the Hosana, or Mukan, Yena, your door forest, no. Yena, Yena, woman, Yana, Hosano. Na, Grumano, Yankan, Yano, Grumano, Nim now the Doma would have pet, Yaku nada. But I want a Philip Lim for, also for Enna, to my phone, Burkina Faso, a car forest, no, Echo Yao, Majapa, dear. Minia. Nkamu makwema ya wa hai ka yesu ye kabina ye dia ti dan wo chiri dia nke kurom ene atonye anka korona develop here kwaja ahugwa ma ma kanye na mo ne o so ne gina ho se ye go for no by ojoku Dabi tando dabi ne you so start dabi message no tie me abote anya hwe no said your kind or original minister he might be older than you. And the case be a hard man in public, no. Messer, Medasi be. No question on Jay, on Katana, the Omoyan, no question is and Kay, Medasi. Man, I'm sure Mapon me for be a somewhere, and you might talk from a Yaumu. But yen share how ye be Akye kasa. That is how abusive language is not entertained here. Otofo Jakopon shout na omani bosu pengu so ene Friday. Onyamena nkasa ma super duper Friday ene omanya kakran show obotom. Ebi obotom so a no ama obibi na chese weekend no ayede. Nyame de beba Monday enti ene ya ye ko mosque nyina alhamdulillah. Menem se bibibia ebe di yo bompire no abobi amame no abobi amomai Ghana enso so ya me show bibia be Jessica